guys, ni online pen glass ke order ini nang ke lepo la sinon ke hek lo jo lang nang ke son lo ne Caku yang tanah. Caku kah kesi dah kan. Dah lah saya unboxing pun. Saat mana saya unboxing rong pajah serang. Caku. Kita kelang kan tu ong lo pini ke trong hong ding lo. Trong hong ong ke trong hong ong lo ho. Ke trong hong pu jong andor bai kom pi kan ta. Kupuna tonga theng no ni kupuna tonga beran thang ni. De. और है क्या ada rekom pen kosong tamang le jini lang tu pikan lo Sepo ki bibang kinang heg dun nang lang dun kang tu. Oh. Ho, nang lala cerai no. Nila cerai po. Ini din bohor ni kelang kangkung kesuan ni tu. 300 a glass lo. Isi lang 50 kalau boleh ke? Di. Kayak mana bah? Oh, ni lah penjus kita yang tu biar hani ni apa? Yang lain coba deh. Mesin bah. Mesin baglas ya. Atat oke. Di. Se. Non ke hai, hana. Tibu dah jada bah. Nasi order lo kan bang. Simple pig nanti. Oh, tema na Juni ni ba? Juni ke dulu. Tentu nanti pelete. Flipkart lang pencelang ra order no. Nani ke 300 glass lah. Mulai sipang tunang.
Mo next kicitong bagi ke prik apos lang paklang bun po. Bye bye. Bye bye.